Ngicela ukuthi ufundzele egameni likaJesu. Imisebenzi kaPostoli sahluko 1 verse number 8. Imisebenzi kaPostoli 1 verse 8. Yes. Kodwa nine nitawuqwaliswa ngemandla nasefikile kini moya logcwele niyababofakazi nasenamandla nginyawubeseka bofakazi bami eJerusalem naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube kusekugcineni kwemhlaba. Sithola emagama lapha la baluleke kakhulu ngoba lenza bala sigcizelela ukuqhubeka esifundisweni ngaKristu njengoba sithi kulo verse number 42 baqhubeka bahlanganyela egameni likaJesu. Kodwa ngifuna ukuthi sinana ngokuthi bangaqhubeka babedlameni bahlanganyela etifundisweni kaPostoli kuthiwa egameni likaJesu kwabida ukuthi baqwaliswe ngemandla. Sothi ngale magama ngeke size sikhone kuba nemandla alokuqhubeka singaqwaliswa ngomoya. Yes Lord. Kupita ukugwaliswa kuqala phambi kube sikhona ukuqiniseka njalo sihlanganyele etifundisweni kaPostoli nasebudlelwaneni nasekuhlepheni sikwa nasemithandazweni lokho kupita emandla. Thank you Jesus. Chapter number 2 verse number 1. Ngesikhathi kufika ilanga lePentecost babehlangene bonke bathi bethuka nje sebethuka kwabe kuqhamuka umsindo omkhulu esibhakabhakeni lowavakala umusha wemoya omkhulu yes wagcwalisa yonke lendlu babehlethi kuyo wabonakala kuyo ingehlekehla empilo usengathi yetilile letihlukana letehlukana ekhaya dahlala emntwini ngamunye ngamunye bonke bagcwaliswa sothi bonke bagcwaliswa asothi bonke bagcwaliswa asothi bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele. Yebo base bayakhuluma ngale ntethinini njengoba bemoya. Yebo bayibonga inkosi. Yes Lord. Kulo chapter number 1 imisebenzi kaPostoli verse number 8 sithola amagama lathi uthi Jesu phambi kubekwe bofakazi bami kutawubika ukuthi ligcwaliswa ngamoya. Bakabonga Jesu. Yes Lord. Kutafuna ukuthi moya longcwele lefike kini. Nasefikile kini nitawugcwaliswa ngemandla. Yes Lord. Siyathola lapha chapter number 2 verse number 4 bonke labazawulekelelana lePentecost kuthiwa bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele. Kuthiwa bathi nasebagcwaliswa bangagameli kuthiwa bevakala bakhuluma ngale ntethinini. Kuthiwa ngoba moya longcwele wabaphumsela nasafikile kwabonakala kusonjani sewufikile egameni likaJesu kuthiwa bevakala bakhuluma ngale ntethinini. Kuze ngathi uSwathi uvakale khona ngishaka. Thank you Jesus. Hayi ngoba ufundisiwe ukuthi ngishangane egameni likaJesu na ucela uthi noma na ukhuluma uthi kodwa kuthiwa moya longcwele wasinafika bevakala. Yes Lord. Jesus. Kuthiwa moya longcwele wasinasafikile bevakala egameni likaJesu base bakhuluma ngethinini bethisha. Oh Jesus. Asothi bakhuluma ngethinini. Bakhuluma ngethinini. Nasefikile moya. Kuthiwa bagcwaliswa bonke ngamoya longcwele base bakhuluma ngethinini bethisha. Oh yes Lord. Bakabonga Jesu. Kwamangalisa baze nabantu kulenza bamangala bathi hayibo lo zobelele siyana ukuthi maseganile pho yini isize mkhulumani lwethu. Ngoba lo lwimi lo lebakhuluma misele ngomonze bebangafundiswa. Kude nje bafuna umfundisa ukuthi ethani kuthiwa wathi moya lasafikile wabapha kuphumsela. Oh Jesus. Hayi leta namhla lokwenza sebayatifundisa nabanye bayatifundisa futhi.
uve uthole sofuthi asasinisole shaka ishilele himunathina ubona ukuthi hayi awusasinda kuzwa moya wengcwele bathi nasafikile baphima kuphimsela sosaphima Baphiwa umsele. nasafikile moya wengcwele uyabamba noma besosumncane leziswane ngephansi awufundisa umuntu nasafikile moya befika lapho Thank you, Jesus. Santo salama salama mangalisa mso. Ndio salena pule jani. Yesu kumanene nolo ngatele. Nakafika molwengo la akshiyo fana. Oh, Jesus. Nakafika molwengo lukhaza ukuthi uyingoba tana lejwayele Yesu mfeni kodwa ute impilo ya moya. Athi nakafika molwengo lafika kuphela impilo. Oh, yes, Lord. Akhaza the speeds. Asofi the speeds. Yes, please. Afika kuphela molwengo. Sibizi uthi nakufakaza kaJesu uthi yebo wasabane nginemandla nasezulwini ngiyathanda Jesu wangisindisa wangela umusa ngaphandle lokusheka sibizi lesithathu. Thank you, Jesus. John 16 verse number 8 ngifuna nje kucaphuna umsebenzi wako moya kuthi nasefikile egameni lika Jesu ufike endlini khona sesivile kuthi maqala kuthiwa egameni lika Jesu nitawugcwaliswa ngemandla nasefikile kile moya lo sokuthi lo ufika nemandla ulenga khona libe nemandla. Yes, Lord. Ende isizwe enemandla. Yes, Lord. Ende mama benemandla. Yes, Jesus. Bese siyakhona kuba mfakazi ngalo ukuthi sonemandla ngoba lenzaba yeba mfakazi ngeke uzikhone ungaqala ukuphiliswa emandla. Kuze lemandla verse number 8 nake fika ngomuntu ofikele nakafika yena yebo uyawukhanyisa phesele bantu baleli Uthi yini uthi yini sono nebulungu yini kulunga nekwehluleka. yini kwehlulela lokunye ngemolengcwele laflaweni nasefikile emadlamini kuthiwa ufika akhanyise asosufika akhanyise sothi ngalama magama la empilweni yakho yangekho molengcwele umnyama. Yes, Lord. Asosumnyama Umnyama. asosumnyama Umnyama. nakho molengcwele noma ungahlabela ufuze emculo noma ungathathi konke igoma nasesolweni wathi lonke luhlelo lasesolweni kodwa emoyeni kumnyama nakangekho moya. Yes, Lord. Kodwa kuthona sefikile ufika khanyisa kufika ukuthi bha asosufika ukuthi bha Yes, Lord. kuthiwa balonke nabafika ufike akhanyisele balibele ukuthi yini isono kukhanyisa moya awuthini ukuthi uzokusho umfundisi ukuthi hey wena lokhu sesono ngoba sekhanyisa moya lokwena ukuthi khona umfundisi njalo hey mase sesono lokho sokona yini mase kusasiko kodwa bafika amalwengcwele bakadlamini noma uwedwana angekho umfundisi uwedwana usesiboni sakhe ekhaya uyala amalwengcwele ukuthi phuma ushe wamufika khanyisa uthi ngiyambuka phela wena uyinkambi yami ukuthi uphuma kanje. Yes, Lord. Awusabi nokuthi bangathina so awucheck for the cost. Kokuthi esonweni nanamanager bangangonamuhla bebethe wasisomela ngihlangana naye ngoba unamoya moya wengcwele ukwenda ukuthi ungaphileli bantu ukwenda ukuthi uphilele uNkulunkulu nakafika moya wengcwele egameni kaJesu ukwenda ukuthi ukhanyiselwe pha ngokuthi yisono. Yes, Lord. Yakha sothi yakha Yakani. base bayangipha nebuta ukuthi ngabe lokusona yini ngoba lokusona yini yakhathi fana noma ngakhuluma mama wakhuluma nje mama wakhuluma mama wakhuluma nje waqetha ufike manje lakhanyisa athi bha athi lo senza ukukhuluma ke wena kuyini igama lakho asokhuluma kuyini igama lakho mama lokunye kuthiwa nabefika molengcwele ufike akhanyisele abantu asikhanyisele ukuthi yini kulunga righteousness malabo kuJesu. Fika lesikhathi ngixabene nomuntu egameni kaJesu bese ngomuze noma usekhaya noma usemsebenzini afike molengcwele akhanyisa akhombise ukuthi lokhu kulungile lesimo lesi uhamba uDulisa. Fika khanyisa. So abantu kuhlala njalo ukuthi ngikalo kodwa usakhanyisa. Yawufika na akhanyisa bese balele ukuthi wena lapha bulungiswa kwenza balela uhamba uDulisa. Bese uyahlala wona ngathi awuthi awusinje uDulisa. Awuthala. Kodwa molengcwele nabefika uyakhanyisa. Asoso uyakhanyisa. Wena njalo molengcwele manje. Uyakhanyisa. Akhombisa ukuthi lokho ngona lokulungile. Kusala omunye lafika wende nasafikile phethe akhanyise
egameni kaJesu newehlulela ufike abe necaca uDivu lesetedlulelwe egameni kaJesu wakho uthi lo Sathane lesibhekene naye egameni kaJesu ngathi ehlulelwa athi ngabe Sathane uveta lokho umuntu kanje uvela umtshela beka ukuthi hey thula wena ngathi wehlulela sigwebo sakho ngathi sapho ngosaka ujamasa lakhala ngoba umuntu ufika acacisa ukuthi lo muntu lona naye ungamsela umzila ngicoshe ngoba kasehlulelwa funa wakho usumbuso level wenja manje kweqala sitemelo ngakafika usipayini emandla makabona Jesu wesibili sasipayini sibisi asonto sibisi wesithathu sathusipha likholo lephumsela wesine sasinasafikile ufika enjani noma umsebenzi wakhe uyakhanyisa ayisayini ngokuthi yini sona yini nkulumo yini wehlulela verse number 13 brothers sibuka umculo ukuthi yikholwa sisakhiwe leso sona Kristu begcwaliswe amoya haleluya lemeja manje begcwaliswe amoya yes verse number 13 Kodwa moya weqiniso nangefika uyawuniholela nalo umsebenzi wakhe ukuthi nangefika uyawuniholela kulo lonke liqiniso angeke atikhulumele wakhe kodwa uyawukhuluma lakuva anitshele nangetinto nalo umsebenzi wamalo kuthiwa nakefika ngolwegcwele uyawusiholela kulo lonke liqiniso sawula iqiniso eliqiniso lesikade utasikhulule shothi ufika njengalo latiko ngale magama shothi ngeke uzukhona ufika eqinisweni ngaphandle ukuthi kube nemholi lomoya wengcwele lo mgwaqo lo eqinisweni watiwa egameni kaJesu umoya wengcwele phela ngoba lona iqiniso limuntu umoya wengcwele lo wathi Kristu ngoba Jesu usithi wathi mina ngindlela neqiniso sothi iqiniso ngumuntu Kristu Jesu lo wathi Kristu kahle umoya wengcwele so kulesifundiso ngaKristu ngeke sikhone kufika simfunze kahle Kristu ngaphandle kwamoya wengcwele asiholela ekumfunzeni Kristu kepha nina animfunza kanjani uKristu ngoba aliyona asiholela lo weqiniso ngaKristu umoya wengcwele usasefikile utanhola anholelekile lamagama lakasho ukuthi nasafika umoya wengcwele utanholela moya wengcwele akaholela kwethethiwe uholela uKristu uzosafuza iBhayibheli ulifundiswe emholi asosofuzwe emholi usufunza lapha egameni kaJesu akwele moya wengcwele ukuthi uholele ngokubona Kristu kuze semfunze kahle Kristu siyamzinga moya wengcwele ngoba nguye loholelana kuye Kristu haleluya Jesus verse number 14 yini okunye la ubendake nase sifikile la uKristu asifundzisa moya wengcwele wasiholela la ekusenisofunza Kristu simnambisa simbone egameni kaJesu noma siphele imibhalo egameni asihole kulo lonke iqiniso asihole uKristu simbone sisafunza lefla uNkulunkulu singagcini nje ngemagama lamakhulu singagcini ukuthi iBhayibheli lithi ngoba sikhona ukubona ukuthi lisathi simbone Kristu ukuthi la likhuluma khona likhuluma ngabani khuluma ngoKristu yes Lord verse number 14 yafika eneni moya wengcwele uyawubonakalisa bukhosi babi njengoba ayawuthanda lo lengiyamtshela bona kuthi anitshele moya wengcwele moya wengcwele kade khulumele wakhe egameni kaJesu uthatha lamvile akwentisa Jesu kuthiwa nasefikile uyawubonakalisa bukhosi baKristu lapha ngifuna usizi ngoba sithatha lapho benza ngoba sithathe lapho besithi ngiyilathe emuva kancane ngokuthi egameni kaJesu moya wengcwele lokunye lafika kwena ngokuthi ufike uyabonakalisa bukhosi baKristu lo Kristu lesikhuluma ngayo ukuthi uyahlonishwa ngeke simhloniphe singakaboni ubukhosi bakhe ngoba lemigomo
zakho ngendlela yokuphatha ifuna ukuthi uhlangane nebukhosi baKristu. Wabona lobukhosi bakhe lokho kutaba neguquko la empilweni yakho. Kodwa manje ubonakalisa ubukhosi baKristu moya wengcwele. Nasi kufunze kahle, asosifunze kahle. Sitaba ukubona ubukhosi bakhe. Liphuzwe la 18 siyaqhubeka. Naba kukhona lo prophetako inkonzo isaqhubeka. Labanye abathule balalele livi lesiphrofethi. Uyabona nje njengoba sakhona ngendlela lesesikhathini Mr. Momonze moya wengcwele aphela abanye phumsela ukuthi baprofethe egameni likaJesu lo yakhona nathini ngala bese lo nyanga lo yakuhumusha nabe kwendeka lokho lokwebulele lokhombisa ukuthi sesibonile ubukhosi baKristu siyahlonipha nalapho laba yabazona abe kunababili lo uyakhuluma nathini lo yakuhumusha kwenza isiphrofethi labanye kufuna usibane njani bathule. Lelo mezalo imimoya yabaprofeti ithobela abaprofeti. Basekhona 14 verse 32 cela usufuzele. Imimoya yabaprofeti ithobela abaprofeti. Injalo. The spirit of the prophets is subject to the prophets. Mama Jesu. Kuba beke siphithi nabe sothi egameni likaJesu esikhathi lapho ngolwengcwele aphela abanye kuphumusela lo yokhuluma ngatilini lo yokuhumusha kuze waphela lebandla kuzwa nakwendeka lokho ngaleso sikhathi leso imimoya yabaprofeti ithola abaprofeti labanye bazalwane abathule lokunye lokukhomba egameni likaJesu ukuthi Kristu simfunze kahle ubukhosi bakhe sabubona sikholela moya wengcwele lokwenda ukuthi kuguqulwe indlela lesiphatha ngayo endlini yaKristu lekubandla laNkulunkulu lebuye umgomo indlela lebukele letiphatha lokuthi bosonke nopho nabo loshada isimbi lapha labashada isigitari kuthiwa bosonke nopho nabo kufanele bawehlise ngalokufanele umsindo watikinopo nesikhathi semkhuleko bawulawule umsindo wabo kahle ngoba usakhuleka. Ngothi lapha uyathandaza lapha nathi nginopha ikhalethu kulawula umsindo emozweni is worship kukhona kanti futhi kuthumela imiqondo lefanele yamoya yekuthuthumela ekhona basikhabathe inkonzo isakhuleka. Sikhuluma manje about sound management. Because it's also part of worship. Mlenge dikila lemqondo. Sisakhona inkosi. La emozweni endlela lesikhona ngayo sikhona with a consciousness. Because there is the key. Christ is in our midst. Le nkosi lemulisa emkhathini yonke into ofuna usiyele kahle nendlela. Ngoba lesemkhonako akasuye wetiphithi. Ngeke ukuthi ibandla lisathandaza egameni likaJesu kodwa wabonke bese kudlala imisindi yamangalisa yilapho cela umuntu baba Jesu so bosonke inopho funa usibehlise verse number 8 mothers ngoba nangabe impalapha balabala ingakhali ngalokuvakala ngubani uzakubani noma dilungisele yayiphi cela lapho mothers. Sound has signals in the spirit. Kunemiqondo thile lesitholayo emisindweni sisakhona ngabo Jesu lesikhathi nawehlisa seyiyasho ukuthi soyaqonza ukuthi lesimo lesikuso sesikanjani manje sesikakuzibona njani kwelishwe imisindvo so sonke inopho longenayo loyigcwele longabona ubukhosi baKristu ufuna nje ukuvakala yena. Yes Lord. Ngiyuzi imqondo endzaba yakhona ukuthi ungaqala khona sibo ukuthi mina ngicela ubhalisiwe ngaye ngoba la ukukhondela uNkulunkulu egameni likaJesu kunedimo letawuvela likhombisa ukuthi wena awuzange uhlangana nalongcwele uneskill but you are not full of the spirit because one of the things nakafika kulongcwele kuswa uyawubonakalisa ukhosi bakhe so sasisabona ukhosi baKristu kwena ukuthi ngisho nendlela lesimkhona ngayo siyathuthumela ngisho udlala ngokuthuthumela awudlalele ukuphuvelela omunye mhlawumbe keyboard yakho ukuthi hayi ubetha ngcono uyabethela Jesus kude lokuphuvelana
nawubona kahle inkosi kaKristu kodwa uphela naso udlala igitha awudlaleni ukuthi ukhona lo mphuvela ukuthi hayi so what is the latest ushaya the latest course asiprove lutho kodwa sikhona nje kakhulu sikabonile ukhosi bakhe elumelo ingcwele bathi ubonakalisa ukhosi kaKristu point number 20 ngesikhathi semkhuleko lalelani kahle no ngesikhathi semkhuleko khuleka ungagalati ubukela abanye abantu bathandaza nase uqezile ukukhuleka kanti labanye basathandaza thula ubele ngaphansi kwakho unika uNkulunkulu udumo enhlizweni yakho umdumise ngobunjalo bakhe lelo ungathandazi ngesikhathi semthandaza uyasikhombisa ukuthi awukabona ubukhosi bakhe mayibona inkosi awukabona ubukhosi baKristu makabona uJesu makabona uJesu ngesikhathi semthandazo thandaza asozithandaza yibo kuyinina ngokuthi uhlabelele so uhlabelele nase kusikhathi semthandaza awusathandazi yasikhombisa ukuthi awumandi kahle nalomkhondawo lohlabela kuyo awukabona ubukhosi bakhe uhlabeliswa uthandeka noma uhlabeliswa sipho nase sibone kahle ubukhosi bakhe nase kusikhathi semthandaza sonke senjani sonke siyathandaza muzo nopopona lomuntu nabanye bahlabelele kahle nase kusikhathi semthandaza uthatha ubhobho ubeka phansi hawu sibonele nje manje soyashisa ubhobho soyashisa ubhobho so wenza kanjani manje ngesikhathi semthandaza ngesikhathi semthandaza thandaza uyakhombisa ukuthi wena sokufunze kahle eKristu ubonile ubukhosi bakhe ngoba lamthandazo ukuthi ukuchaza nje nobukhosi bakhe lamthandazo uthandaza uqhutshwa moya uhola moya oyingcwele ngoba sizoza sokuyingcwele nafika ufike asiholele asibe ekutheni sikhole kuKristu bonakala lapha sesikhathi semthandazo bonakala wonke lomncane nalomdzala bonakala wonke umuntu semthanda nakuthi guqa amajolo akho nezakhatha nesikhathi semthandazo nakuthi hamba kuyabonakala eke noma besokude magama lo ngawasho uyahamba ngegama likaJesu ngegama likaJesu bayethe Nkosi umkhulu Nkosi uyababateka Nkosi umbabe akekhulumalana nawe uyinkosi yami ukuphila wami ungokonke kimi bayethe Nkosi wonke umuntu asazona abancane nalabatshala ngalofana nabo ngesikhathi semthandazo thandaza mama batamona labanye ngomfana omncane kangaka yini ngathandaza kanje noma omncane kangaka yini ngathandaza kanje manje so ufikile malonje nabefika ngolwengcwele kwembu lapho ukhosi baKristu He reveals the glory of this Christ. Bible goes. And the glory sponsors him in our prayer life. We can't wait to meet him in prayer. Because the Spirit has revealed the glory of the Christ. Point number 21. Labo nabahola ithumiso abungabhekeke bahlabele toti ingoma emvakalenge kufanele bahole nelibandla ngabe uthumiso yabo emkhulekweni. Bosolo uhlabela semela ngabe kubadla ngolele mthandazo awusakho le mthandazo so sasumphumula lo umuntu so siyamazi babe komonze kwasabalekana lapha asahlabela kangaka lapha akasathandaza Bible goes so sithi nasamthumisa uNkulunkulu siyamthumisa simthumise bese sona njani siyathandaza umthandazo noma imvumiso iyini futhi usiqonzela ukuthi egameni imvumiso iyini kwesolakala komkhuleko kuleyo mvumiso uyimuka emandla akhe makabo Jesu lisotsha likamoya kufanele lihlome jonke tikhala lisotsha lamayafuna lihlome ngapha tikhala jonke lokhu kufaka khathi umkhuleko 22 yebatha nekuhlonipheka awutshela la umfundisi akufunde lapha ukuthi nginte ngobalative lafa nokuthimbathi noma nokuthimbathi ufuna ukuthi wena ugcwaliswe ngamoya wagcwaliswa moya oyingcwele kuthiwa uyawusiholela kulo lonke iqiniso
ngelelele Kristu aphinde futhi abonakalise ubukhosi baKristu. So lendlela lephatha ngayo itawukhombisa ukuthi mina sengibone ubukhosi baKristu hayi imigomo yaseshondweni. Oh yes Lord. Kodwa ngibone ubukhosi baKristu. Jesus. Lona nje kube ngidinga lapha mfaka isikhili sami lapha nje. Nasi ngasenza ngayo ngoba sathi simgcoka nje. Faka isikhili sami lapha yabo. China first. Bese ngitanza hallelujah. Aso hallelujah. Amen. Ngiyabona ukuthi ngabalekiswa yini isemomoza. Ngamazo ukuthi umdlalo lo. Shwela umuntu lo hamba ubukhosi baKristu. Kwa futhi nalaba abahlonipha ngoba kumbatha kahle nami abantu akukhomba ukuthi uyahlonipha nalaba abahlonipha ngabo bena nje abahlonipha. Manje ukuthi lapha egameni kaJesu bese wena inkosi ihlonipha itiya unaza ukuthi uvela kanjani kodwa kube umangalisa lendlela lokumbatha ngayo. Amen. Genesis 41 verse 14. Ngabo Faro inkosi wathumela nje uthi kulaphe uzayazi Josefa wakhishwa noJosefa masinyane eje wathi kube waselaphumile ejele Josefa awunasilefu uzowa silefa agqoke netiti uzowa netiti base uletha uzowa sebeletha ngosi nathi ngenasika ebhaka Jehova ebhaka inkosi enkulu yaseSiyoni lendlela lesina ngayo nalesimbatha ngayo iyanshintsha. Presentation is worship. Yes Lord. Indlela lovela ngayo phambi kaJehova it means Yes Jesus. Josefa lapha ukhokojele uzokhokojele uzohula kahle. Yes Jesus. Ngoba isafesta sakhe wasikela uma lesifo lesiyovele bobosi mayibona boss ngobe siyayinanga lenzaba yekuhula yebo-presentable nekukama nekugcoka nekuvela nekutithatha konke kufuna usivele ngendlela ekhombisa ukuthi sesibonile ubukhosi bakhe Jesus. Yes Jesus. Josefa la ukhokojele kuzowathi kube akhokho masinyane wahula isifo sakhe akaba wahula kahle isifo sakhe saba kahle saba presentable kuzoba sesothatha lekhe impahla watishiya lekhe yasejele. Wena wasinziswa kodwa sowulethe impahla yasejele umvela ebhekwato phambi kwale nkosi uzoyibhasa impahla yasejele kodwa aze wakhokojele inkosi yathumela liviya kwathiwa akalandwe. Inkosi kazi yathumela ukuthi ulambe ukhokojele sowukhokhiwe kodwa sowulethe impahla yasejele. Sowulethe impahla yasejele. Amen. Kanti phela wena sowumpriest womkhosi asosongumpriest womkhosi na umphatha nhlonipho ngoba ulovele ebheke abantu kude uyomimpressa kodwa uyovela phambi kaJehova. Joseph was aware ukuthi he was going to appear before the king because he understands royalty indlela yobukhosi. So kusongolo ingcwele lokuyela kwendawo uyawufike abonakalise ubukhosi baKristu. Nase simconza kahle ubukhosi baKristu utayishintsha nje lendlela lesigcoka ngayo impahla lesigcoka lethe ditawusala uzoyiphakamisa ubukhosi baKristu ayilungile uzoyiphakamisa ithi amlungile uzoyiphakamisa so ayilungile uzoyiphakamisa so nayo so bolela inkosi. Yes Lord. Nasivela phambi kwakhe sivela ebukhosi lokho. Phela abanye kuyamangalisa abazalwane basuka emakhaya kahle babona kahle ukuthi bafaka images. Afika manje enkonzweni uyabona ukuthi ufaka images sonke ngibona sonke ikhisa sathi umuntu awuphila uyashona inkonzo uyaphila inkonzo uyabona usuke njani ekhaya bona ukuthi ukhosi baKristu abonakalanga kahle khathi abona ukuthi ngathi ayimbathe kahle sophithusa sophithusa bathi nasi sikhethe sitawuza ngokuthi abukwenje egameni lenkosi ukuphume bese bamxosha lekhaya ukuthi uhambe abantu bani bese sesibusisa wena nawe usuka ekhaya qonza uthi yepha bani awuyepha umfundisi uyobona usenkulu yasesiyoni usuke ubito inkosi